Kendinizde toyuluptur ay Mirza'yı. Kendinizde toyuluptur bayacaktan çıkire bacısı gizgi tutup تکونه شده آینه را. این رسم خواهر کوچیکتر داماد زمانی که داماد از همون در اومد بیرون، حالا اینجا دیگه کسی نبود، آقای میرزایی زحمتش کشید، جلوی داماد یا همون بگ میچرخون به عنوان نماد روشنی، باروری و زیبایی. Kendimizde toyuluptur bayacaktan çıkire bacısı gizgi tutupdur nanaqinden çıkire çepi tuttu iç ayak dasmaliye tovlak diye vur şabaş sazdohol azad doholum belki diye sazdohol çalsa beyigden کوچیگا oynayacak. میفهمید چی میگه؟ میگه زمانی که ساز و دهل نواخته میشه در ایل ما، بزرگ و کوچک شروع میکنن به رقص و پایکوبی. ساز دهل چالسا بیگدن کوچیگا oynayacak بالا فیض الله چتا دستمالونه تولیجک. حالا بریم سراغ رسم ناراتماق. ببینید دوستان، انار در فرهنگ ما، در فرهنگ ترک های شاهسبند، در فرهنگ ترک های خلج، در فرهنگ ترک های قزلباش، در فرهنگ قشقایی نماد باروری و برکته. همینطور چوب انار، هم خود انار میوش هم چوب انار. زمانی که داماد داره میاد که عروس از خانه پدری در بیاره یا عروس ورود میکنه به خانه پدر شوهرش، داماد میره رو پشت بوم و این انار اولی رو از روی سر عروس پرتاب میکنه و اینا خوشیمن میدونن. بقیه انارا رو هم پرتاب میکنن به نماد برکت و خیر و خوشی. هر کسی هم اینا بگیره میگن خوشیمن. Bak çıkıp damda gelin geldi başımdan nar ata. Bak çıkıp damda gelin geldi başımdan nar ata. Gelinin maaşını da sirdi ki vaktinde çata. Canım olsun. اینجا داره اشاره میکنه به عروسی های زیبا و باصفای روستا. Canım olsun. Ne kadar şekli olarken toyle şabaşe yığmasalar pul yığılır tappa boyu. فهمیدید اینجا چی؟ Canım olsun, ne kadar şekli olar kendli toye şabaşe yığmasalar pul yığılır kendli toye. İki şam iki nahar kent toyunun resmi budur. İndi sen de eşidi şehir toyunun resmi nedir? Hala şehir çocukluğu. İç saat bir talara dinge dayan ta gele şam başımı yesi diyecek. Ayca dedi bebek. Başımı yesi diyecek. Kalk gidi do toyla tamam. به افتخار خودتون. من یه چند تا شعر ترکی هم با همین ریتم میخونم های جدیدی و از خدمت شما مرخص میشم. خواهر داماد بره. Canının bacısı gelsin. Şavaş şavaş. Nasılsın? Şavaş şavaş. Cana da şavaş. Cana da şavaş. Bu dereyin uzunu. Oğlan qaytar kuzumu. Git babaya de gelsin. Gerek verir kızını. Şavaş şavaş. Cana da şavaş. Maşin gelir Təbrizə. İşçide değişir bizə. Canım olan küferçi. Bu vize bayır bize. Şavaş şavaş. Yana da şavaş. Arakçının çinçini. Öpeyim ağzı içini. Bir seher gel bir akşam. Öpeyim.
میزینگ گرچینه شاباش شاباش گنه شاباش بوده رایی کزونه اغلان قایتر کزومه جد بابایا دیگسین گرک بریر قزینه شاباش 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 گنه شاباش دوباره شاباش دامدان داماد داموموز آرشود رایوانوموز sen oradan bak ben buradan korasın düşmanımız Hazmı Fereyden korasın düşmanımız Payandı İran سلامتی خودت یه صلوات بفرست حالا یه کف مرتب